Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why you did. When that's why she said, "Do you turn your man? No, see the young cook. So your stomach was up. Said the young heartburn, so I become. And then crying. Meaning said if you be forcing I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at tomac. I'm on my free. Tinatet malake, eyama obi a wanya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyama obi a wanya indigestion. Yenhwehwemu hu se wanya malaria and na wafa edrui. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Ebusianfo ya mama kwaba edeba Ghana TVS so braso sasam hodu ya bobo no ye de ebeso kasebo kwanso we eye kasebo till na anopa no mebo mo nka ye se enene da na Agradaa eye evangelist Patricia Esiedu an enene da okopiemu ewa asɛmdibia na yebekɔ akopiemu wo Accra Circuit Court na yahwede ekɔɔso de ekopiemu ewo ho na wo ye bema na sa wo de wadwen ni unim de abobra enso still a ensi wuyi afa osisi bo an fa osisi bo bra no ai bibia be ye kama na wo betimi de osisi abobra ma ayeyi a na eyeti na tet heba oye oba na wutie menso a bomodin asa ubetu enkaboni bi ase na wetimi aye wei ama na yeyi a eno nso eyeti na tet heba bomodin a na kope bi na nonum na nasi Ibrahim fie ho a wakasa matia ka so Glitter and Glow Skincare eboa ema honamani etoso ye fe kama pebi nasra na NCC wo hwede emfa emma gina organic food nso eye nuane papa ewe dwama nso a eboa ema wunya apomudin ema eniema etimi eye kama wasa kwan no so ebusua mitwa me ho sema meba ye beto aso Abusia mema wakwa babiom edeba Ghana TVS so na yemfri asam na se na yenkopiemu ewo Accra Circuit Court enane da Evangelist Patricia Esiedu aka na Agradaa osi mama part no etumi nim enu nti wasa akofa na Agradaa ne back ai enane da na Agradaa ekopiemu ewo asɛmdibia na no pay ukopiemu wo Heaven's Way Church ai wo weja akofa by eye Patricia Esiedu ai ukopiemu ewo na asori ho a chese empaibo chenchereche pa ene koso ebi mu hye boot a chese utimi wo so omudi kotieti a wo bonsam so ene de empaye de ye bo obi gu agagefo so pa se be ya ye betimi eyi mami Agradaa na efri aposifo kukumu na ene ye kopiemu Tisadi ye bom nka ye se tie bia no Ghana ye de ni bedi echi na ya be bom nchiremu no ampa ye bo anan ekopiemu wo Accra Circuit Court enne na ekowini nyina kowie ba se na Agradaa asam no chese ye ntimi amani bill court entimi amani bill ai ye se asam no yetu ahyeda asam no yetu ade akohye October bosome ne da etoso edunson 17th October ai enti ene yasade mami Agradaa esade akohyemu ai ye de na asa akotwiri mu na chese 17th October ena ye de eda na akohye a chese 17th October na Agradaa ebesan abepiemu ewa asɛmdibia na yahwede ebekoso ebusuya we ne nsam hodo a yaboaboa no enne ewo
Accra Circuit Court. Yeguswa de yani edi asamunechi. De ebekwa akosi bia no. Yebesan edi abesom. Aha na brama kwan ma mede kasie ebesi. Edi amejiso eye dache hima ajua nati makram. Look at Matthew chapter 28 verse number 54 to 45. Hey. Cockman. Hey, ODURO. Number 54 to 45. Baby, kwa sorry, no so for ye. Matthew 28 to so for say kai. 50 40 44 or say inside. And you me na me friend no. And you me na me friend no. Hey. And you na your number 50 40 44.